Kebiasaan nung suab tadaw ko iso wahan ko duvo katahu February 3rd duwang katahu osogit diti kampung nagay diti mesot iti dait maiko naiko sinagit kakali do timpul sumagit ti giso minatira abi wahan ko duvo do duwang ay budwang bram himo dadi iso na pa'y lahan ko papasagit papasok na tinan nga ming kondo nga papahabuson ng hitiya taso ko duwa taso ko ti blessing Esther ziho nga osagitan na tinan dadi masti do insan sa minggu ta kay duwa sa minggu so do papatangkus di ho mangusat na tinan mo ti tu osogit tomatiriti numega di pamitanan ni Sabah nga megahud kundasang Ranao tay kadai KL na po nga megadi Genting Highland mo nga iti husap do tasukuriti kiba duwa tasukuriti iso na po nga German Shepherd kamay di bo German Shepherd tasu da pulis da Amerika itya Esther nga daw ti na Esther, come here. Si ko teman hiya mana panang ko siya. Hiya na patisa nga taso do Thailand hi pungan di blessing. Tondo nga do diti. Minan gaygang piso di habi kuang do tahun na gibuhan. Ayno na pari nga sumang na di do taon habi na yung muli ho diho. Nga diti no pagya diti nga auto konehan kiba naman nakaw tun talat kanit tuminak ngabi. Hingga di kosodop naikon mo pagusig hata sudi ho. Dadi dasam tahu-tahun sudi diti aiso po di do mananakaw. Gumu mananakaw nang diti out. Dati titi kipa di bosikol atagak. Motorcycle nga atagak. Nga ino. Kamasan praise the Lord kamay di. Manakataho jaro Tuhan tu. Aiso po do. Ay tuho na talat mananakaw na kaswang ni dami niti. Dahil kopisan na bisop tu. Iho na iho, pangmozondo, security the guy, bodyguard the guy, dahil hamin di, tiyam ay so di katama. Nga, okon ko obay, blessing, what are you doing there? Blessing? Yeah, you don't eat the grass, okay? Kano mo tibinay ko ngawi. Nga, iti na po breed megariti, ti kamozondo, German Shepherd, iti nga. Tikid buhan, ako akanon po diha nga akon ko takanon naigiti bajah iti kiba do bajah do takanon di horiti tikid buhan no po nga sokukwang do duvo nga pod kilo tabinek nga bahizon do bisop blessing duvo nga pod kilo iti supokot kabo supokot don't drink there jadi kamuson duwang habi kuang na thongatu sambuhan tapi mamahina po do takanon di hodi nga ingko di haiso dalahan no paingko ka di do mamiala teko mamajaga teko ihansanon no do mamajaga dahamin no to aiso ga do security guard da garititi nga iti no di ziho no di kamuson di magagasu da sign po da sumang dahamin nga jangan haraplah kamay di mo. Memang siya magusig diho, mangokot mati ano, sumuang ka na hamin nung ako ko nakatutun. Esther, what are you doing, Esther? 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 You are looking for your bones? This one, this is your bone. Ito, that one. That one. This is your bones. Tuni. Take your bone. That is your bone. Tuhang. Iho no. Taminay ko ngawi. Okon ko memang do anangan jodo tasu bagya mamiyal ada tasu iho zone iho nai mata pali tongo tegak dia mak tod tu ngopodan kibat opod tasu dagi ada kampung pinapa kondisi hamin pialaun ya mak izong ang kana giti
Anangan sudah memela do tasu. Ngai zona pati reti kopi sana bisa tinga. Iho no tu duvan tagazo diho. Tu ogumu o mananakaw. Kaya ko dabay no. Tumazan so nagide na pinampang na nasabang abi nga. Ogumu inapanakan. Ganito binay ko nga abi. Dadi itino si hoti. Dasom so do sumuang na di apat taon so di kopi san. Di hamin di nga. Ay so tuhun do. Ablani katama do sumuang na hamin no may panakaw tu. Itin tasuriti nga. Agaza okos daw bo. Agaza okos daw. Misti vaksin si diho. Vaksin ng abi podjuon do sampu. Tikiduhan nga tahong atus tabi. Mamahina padatakan no super coat kamay di for adults breed. Awasi brand di super coat ay so da sakit diho. Kivado kamuzon na lesson iti. Kivado surat beranak mati diho. Tasu diho. Minanagay bahisay. Vaccination certificate. Ngan daw nga i-blessing. Si Esther ka. Agazo nagsalita ko iti. Blessing. Come here. Blessing. Tiyan po blessing diti nga no kita na guide magigiyum takan no dehad 7-Eleven no maiso tun peduli ini po kibada tubuhan lah. Adi ana nga jo tasuk tapuak onwo uri siha gompiso kuno di siha diho. Magazo na di tahon na di ton. Ngai tiyan po Esther diti nga minan ko bohizo. Habi ko ang tahon nagibuhan kibadi tuhun di mamimiala do tasu bo breeding siya diti papadagang siho diho. Madi-may kuno di bohiso. Nga taho nang ibuhan habi kuang do himangatus linggit lah. What are you doing, Blessing? Esther, what are you doing, Esther? Huh? You are eating your bones? Hiyo na hiyo. Taho-taho na na di. Taho-taho na na di nga. Samok do. Ako ba sa ti? Nikot diha. Manja baiti manja si haditi tu tahu nagibuhan no minanay do bisop da jagaw iti gazo na do bay no nga iho no ay sa subay o kon kono po do komo sa no hobby kaninga iti na po tujuan na po do kumiso do bisop iti nga kumahigan namin tu ogumu tuhun manakaw iti itangalat nga dasom iti siho iti det tasu duwa tasu kuritiam auzo insan aiso idos au insan otun manakaw sumuang na damin aiso tu sumuang lagi magusig ng pasya dia ba don't drink do not drink okay kana mo iso tiempo nginom do batong kuti ja anangan so nagi mamiala teko magaso sudah sada do punganan do cap kok kita kedi binahay kudu yang nga ay kumikum si ho pain ho sok yan na kaya dia na ay kumikum apat na tinan iti sada ko diti binahay naghahay na ay kumikum si ho diti itinay kulam da hamin na bisop tinodo bergay ho. Anggo na di jadi. Don't eat Esther, don't eat the soil. To no ko to anang nga makan do. Pana iti blessing niti. Blessing. Don't eat the soil. Huh? Is it? Ko to bagot. You don't eat the soil, okay? Anong kibo so bisop dahil onggilis kumadi hati. Okay na? Where's Esther? Esther, where are you, Esther? Esther. Ibado tuhang penatak di manunuhong dagiri ko niya. Dayho, no, di jadi. Aw minsud na. Esther. Minan, atak dahi do. Tuhang do wagkok. Aw di mamanaw. Enough. Run, exercise. Nga niya kano, kuzaon niya da tuhang. Kiba na gida tuhang bogok.
tuhang tonsi bayom mangan nage patako di maki di menuhung nage kiba do tu duvo o menuhung lebih sobreti teke komozono do made ba pengison yang pada gay duvo si ho di ho si ho na i menuhung nage do memajaga teko membolisi kama di hom menguang da bunga menuhung lagi do menuhung lagi ragay di memumuok do kinatuan teko tonsi di ono na po dahil dapuan ba nga ino po di magansak nga ay sesuai nga sa bako pusan to siya na i kamuson no basta manggansak bain kakanta binay ko ngabi ihon na dido hisaw ta daw di tiritinga osogit binay ko ngabi nako sinagit dadi ina dido man kupho buso iti siho iti moy do mangusa tinan nga oswab po on ngozon di manunuhong nagay obito humabus siho moy tay dadi ina di iti na politik kandang dito ho diting ay so do tay ay so do saburiti tu tikit ta daw indubo sangat daw imanunuhong nagay diti obiton di ho humabus di ho moy tay ka moy sabuhu dabus dadi nah ay so do tay dito obolisi iti kandang di ho i kamusta na husap do di Esther iti ati umiti pang husap di blessing panang gibang do kopisan do bisa beti nga ay so do tay di ho ay so do sabu di ho tu mantad patahuhan mina naghadaga ajalo siya di do au tumay au semua budai kandang dadi pukulan 6 po di ko ni pukulan 6 sa tanga o biton no di songhun ni nunuhong nagay di humapus moy tay moy sabu day ho minso sodop pa bukwang da pukul 5 minso sodop o biton bag humapus induwa sangat daw moy no di setyo tay ko ito sabuhu tabus dadi babay no na pwede nga pukul 8 so di tiyom pukul 7:30 so insan sa minggu te kay induwa sa minggu ang pabuson ko siya di do eti do ming kondo tu obito na po di manunhong daghi mabus di nga lantazon gya kiba do dukug do nati do tatahanan dadi au di katangkus mamanaw no po siho ani mesti no bagya kiba da exercise te kaming kondo pahasudatinan kaniya no au na po patangkuson siya nga au dia vakas tinan kani ingkano to ko ingkano mamela da taso to binay ko ngabi no kotu sampai tatah bisop taho ngatus 400 tawi no do tikiduhan no moy do takanon iti na po taso ditinga aw ko buli do sambarangan nga may dibo manak naik onuan naik insan semuhan onuan do tuhang kiva do takano do tibo hizon ku supokot di bikuang do 20 kilo bakas may makan ya naikot mati makan dia di hobi kuang 24 kilo lah 4 kilo duvo guni lo bahizon bisa bitinga iho na bo you have no choice kamay di bo no memang kana po dia do memela te kemajagat amin no nga no aiso na po da security guard di manu gajay nga ziho na diti nga iho no expenses kamay di boy cost abo kanito binang ngawi au di mundahiu mangakan na po siya do kubariti enough Esther you don't chew just run au di mundahiu you want to go home Esther go come give me the bones you have to exercise okay give me the bones singot bago give me the bones enough of it give me the bones give me the bones come give me the bones enough already hey hoy di manakus bah kakan tabi na ko ngabi salita ko di bahay no do kamazon do salita da tasu nah opuak iti si blessing dominon no pariting ay Esther lah o si Zan siya di kiba di insan mimyo do ko neta sampai na
no kubo bosya no genitan mati minan di hading ko hino dong tau anu kiban minio do instan no au no di miko bang iti baik kakana tapi basan belakato sima utama empade su so biabi hansan do anangan toko do mogompe tu siho nga pinangun no kinaingan ngabiti tasu sada kiba di kompison kiba sada dia kanon go home go wait first go home wait for me kayo nagi muhi joti su anu muhi wait go home kang kuno po diho say kamuhi kada Inggris nga mo ina siho uhi diho sumuang nah tulis sumuang yam nabi nanakan diho kibada do baik mingkana di iti na kumusan hamin diho pukuli mak dia mikot bagi menhung dagay mazon bago dito po buso po tayo zo kiba do ko daw tidukog daw na kiba dukog diho nga udi katang ko sudah bus awiton no po di menunhung dagay do may pamanaw may no po papatay bo paposok bo ino di do izo di bago po papahabus diho do mintangkus mangusat to tinan papahasu do tinan to osogit titi osogit mati titi akali osogit tumimpun no humasu nga bulan 4 kang kuda teko kopian duhan kotohu humasu no pom noy ko tinasu mati to binay ngawi bulan 4 bulan 5 bulan 6 ta ababak nga biya munung nudo kinoing naikot no hinasu dom ahasu tomo da abi o vaig legay nga hansan to ni tiaw song ko ada kani bangkan tabi naik mabi